mwili, hatufanye vita kwa namna ya mwili. Ine yake. Maana silaha za vita yetu si za mwili, lakini zina uwezo katika Mungu kuangusha maboma ya vita. 5. Tukiangusha mawazo na kila kitu cha juu kinachonyanyuliwa juu ya elimu ya Mungu, tukitia kila wazo katika utumwa wa Kristo. 6 yake. Amina. Bwana Yesu. Kishiwacho juu ya elimu ya Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Vita yako mpendwa ni juu ya mawazo na akili. Na hii vita tunalipata wapi? Wapi kwenye tunapata hii vita? Vita ambayo tunakutana nayo ni vita ya kiroho. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu adui yako hawezi kufuata kama hajafuata akili na mawazo yako. Akishapata akili na mawazo yako, jua ya kwamba utatembea ndani ya shida. Utaangalia vile ninafanya vyote ni bure. Utatembea utaangalia mauti iko mbele yako. Utatembea utaangalia kama wao hautafika. Utatembea utaangalia ya kwamba wao hautafika kitu chochote. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu adui amekamata akili yako, amekamata mawazo yako. Jina la Bwana libarikiwe. Amen, amen. Amen. Kwa sababu akili yako ikisha kamatiliwa, jua ya kwamba utafika pale. Jua ya kwamba utaogopa. Kwa sababu akili yako na mawazo yako ndio mote yako wewe Mungu. Ndio unaangaliaka mtu alikuwa mtu mzima, anasoma Biblia, anatembea ndani ya utakaso wa Mungu. Unaanza kuangalia, anaanza kwenda kinyume na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Unaanza kuangalia vyote vile yeko nafanya havifai. Unaangalia mtu amegeuka. Unaangalia mtu hakukuwa mwizi, lakini anaanza hata kuiba. Kisha muuliza nimekuwa namna gani? Anaanza kuambia na mie sijui. Jua ya kwamba adui amepola akili yako, amepoa mawazo yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Ametosha mawazo ya Mungu ndani yako, akeweka yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio kusema ushindi wetu tutaupata tukagombanisha ile mawazo ambayo shetani ameiba ndani yetu, akeweka mawazo yake mabaya. Kwa sababu akili na mawazo ni vitu vya vinatembea pamoja. Kwa sababu ukikosa mawazo ndani ya maisha yako, hapo ndipo naangalia mtu anatembea, mawazo yake iko kwenye shida, anaangalia hata pikia kitu chochote, mawazo namwambia pia. Anakuza kitu, anatumikisha akili, anasema acha nipite hapa nione kama nitabarikiwa, ya kwamba umeibwa. Ndio maana vita ambavyo tunavyogombana navyo haiko vita vya mwili. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni vita vya mawazo na akili, na vile vita ni vita vya kiroho. Haujaangalia wewe kwa macho yako, lakini unaangalia kwa nini? Shida unazozipitia si kusema ya kwamba imekuja sababu ya mapita vitu vyenye vimepita, lakini vinakuja kwa sababu ya ile maadui yako. Kwa watu ambao wanakupangia mipango zao mibaya. Kwa sababu nawezi kuangalia mtu alikuwa tajiri, mtu alikuwa mzuri, anabakia tu na historia ya maisha yake, anabakia tu na historia. Mie nilikuwaka hivi, lakini leo yuko namna gani? Leo hii uko namna gani? Zamani nilikuwa na ninaombaka, lakini leo hii bomba yangu sijui kama ilishaenda wapi. Zamani mie nilikuwa naimba banajazwa, lakini mie leo hii hata niimbe sauti haisikilikani. Mungu atuhurumie. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu atuhurumie. Kwa sababu shetani ana njia mingi ya kupoa waamini.
Unaweza kuangalia vita vya tuko napitia ndani, haiko vyako. Vitu unavyopitia ndani haiko vyangu, lakini wako natafuta nini? Ile nyota, kile kitu ambacho Mungu ameweka kwenye mawazo yako, kile kitu cha Mungu cha kinaishi ndani yako, ndio chaishiko na windiwa. Kwa sababu kama hauna kitu ndani ya mawazo yako, kama hauna maneno ya Mungu ndani yako, kuna kitu na kwa kazi, kama kuna vitu ambavyo vinafanyaka, wataanza angalia ile business yako inatembea namna gani, na ndani ya ile business yako njoo kwenye matakuna siri, kwa sababu wataanza kuangalia huyu ana akili yake naitumikishaka hivi, akili yake inakwaka hivi. Hapo wanaanza kupoa akili yako, na wakisha kamata akili yako na mawazo yako wanaigeuza. Jua ya kwamba ufanye vya namna gani, ufanye nini na nini, havitafanya nini, hautaendelea mbele, utabakia tu jinsi ulivyo, kwa sababu vita vyetu si vya mwili, ni vya mawazo na akili. Ndio maana ni kuomba Mungu, vyote vinaweza kuomba Mungu, ni kuomba Mungu anakupatia uweza, anakupatia nguvu, anateka nyara, anashika vile vitu ambavyo vyenye adui ameweka ndani ya mawazo yako, anavifuta na vitosha, na kisha vitosha na rudisha mawazo yake ndani ya kichwa yako, kwa sababu hakuna mtu mwenye Mungu aliumba akimtakia mabaya. Hakuna. Kwa sababu neno la Mungu linasema sisi sote tuko viumbe vya nani? Vya Mungu. Tuko watoto wa Mungu na ametumba kwa sura yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio maana ndio maana siku ya leo tutaenda kwenye maombi. Mungu arestore akili zetu kwenye tumeibwa na shetani. Wengine walikuwa na majira za mzuri, lakini leo hawako na majira za mbaya, kwa sababu ya watu, kwa sababu ya mawazo ambayo imepoa, kwa sababu ya mawazo ambayo imeibiwa. Kwa sababu hapa ukikuwa tu na wazo nzuri, jua ya kwamba tutaishi. Ndio maana unaangalia watu hawangali, anatembea kwa kujiuliza mambo mengi, anasema mimi kweli nitafika? Ninakutangazia siku ya leo utafika. Jina Bwana lipewe sifa. Wewe siku ya leo uko mshando, utavuka. Wale wenye wanakuchimbia shimu, ile chimota kimchao wenyewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu Mungu hakutumbia mabaya, alitumbia mazuri. Lakini adui huyu mwovu shetani hatutakie ile mema. Umehaidiwa mambo mengi, umehaidiwa vitu vya mingi, lakini hauvifikie kwa sababu ya huyo adui shetani. Kuna vitu mingi ambavyo wamekuongelesha, kuna vitu mingi ambapo Mungu anaendelea na kukwambia, kuna vitu mingi ambavyo Mungu alikuahidia lakini haujavifikia. Jina la Bwana libarikiwe. Unatafuta kuvifikia hivi, unataka piga pa, una mipango mizuri, kumbe kuna kitu ambacho chenye kimeibwa ndani ya maisha yako. Ndio maana unaangalia mtu tu anatembea, anasema hata hii maisha sijui, anatembea kwa kuumwa, anasema mimi kweli nitamaliza hata hii mwaka. Unaanza jiuliza, unaanza sema kweli mie kwa hii maumivu yenye niko nayo kweli nitapitia jambo lolote? Jua ya kwamba umeitwa. Kuna kitu ambacho shetani ameibwa ndani ya maisha yako. Haiko wewe wa kulia tu. Ninakwambia siku ya leo wewe uko mshindi, wewe mwenye umekanyaga siku ya leo uko mshindi. Kuna vitu ambavyo vimekulemelea, vimekuwa vizito kwako. Unaangalia, unatumika, unafanya kitu chochote, unatumikisha akili yako, lakini vimeshindikana. Yesu Kristo atakusaidia siku ya leo. Yesu Kristo, lakini unaenda kama inapitia pale pale, na Mungu akitafuta kubariki, shetani naye haikae kimya. Anaanza sema huyu acha nishike mawazo yake,
acha nishike akili yake. Ndio maana siku ya leo tutaenda kukataa vyote, tutaenda kuondoa mawazo mabaya. Mungu alave tena akili zetu, kwa sababu zikisafisha, unawaza mzuri, unatembea, akili yako yote inakuwa sawa. Jua ya kwamba ahadi ambayo yenye Mungu amekuahidia utaenda kuifikia. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu mawazo yako na akili yako Shetani akilikamatilia hivi, jua ya kwamba kutembea mbele vitakushinda. Utabakia tu na unaogopa. Kuna watu wenye wanaishi tu kuogopa, ndani ya maisha yao ni kuogopa. Charles Grava anataka fikiana kitu cha mzuri, anaanza wazia wapi kufamii. Anaanza sema familia yetu hakuna mtu mwenye alifikaka kuiki. Sasa mie kweli ninaweza kifikia, nakwambia siku ya leo utaenda kukifikia. Siku ya leo utaenda kukipata. Ndio yenye vilifungwa kwako siku ya leo inaenda kufunguliwa. Kwenye ulikuwa unaangalia havitembee, siku ya leo inaenda kutembea. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu kabisa kupatie mawazo mazuri, aondoe mawazo ya shetani, kwa sababu shetani ameipa mawazo yako mazuri, akaweka mawazo yake mabaya. Ndio maana uko unaangalia mtu olia wazie mbali, anawazia hapa karibu. Unaweza kuangalia mtu akili yake leo hii ni kuiba, anajua tu maisha yake atapata wapi mkuiba. Huyu ni Mungu wa maajabu, ni Mungu ambaye anatendea walio wake. Akili yake turudishe akili ya Mungu ndani ya maisha yako. Wewe ulikuwa unafanya kinyume na Mungu, ondoa ndani ya akili yako, ondoa ndani ya mawazo yako, uweke mawazo yako mbele za Mungu. Mungu atakushindania, Mungu atakugombania. Jina la Bwana lipewe sifa. Siku ya leo na wewe ambao umekanyaga siku ya leo hapa, wewe uko mshindi. Wewe uko mshindi. Kuna vitu ambavyo vimekushinda. Umefanya njia zote kusema ufikie, vimekataa. Unapenda na wewe usafiri, umepana hata pesa, lakini haufanye nini? Hauende. Nani mwenye hataka ingie Ulaya? Wengine wameweka ndani pesa, mamilioni na mamilioni, marupako zimeenda ili aweze kuenda, lakini hajafanya nini? Hajaenda. Tungatani naye halali. Ndio maana uko naenda angalia, unaona mtu amekuwa mshirika, alikuwa mtu wa kusoma neno la Mungu. Na ninakwambia chenye na chauki yake naye. Jina la Bwana lipewe sifa. Unaangalia mtu alikuwa pastor, unaangalia tu maneno yake, amechawika, yuko natembea vitu vyenye hajui, anaenda tu maneno yake tu kwenda na iko na hubiri, anahubiri, anakufa tu hubiri anaenda. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu kile kitu cha kilikuwa ndani yake, ile akili ya Mungu ambayo ilikuwa ndani yake, ndio wamefanyaka nini? Ndio walimkamatilia ndani. Na hapo akayayuka na kwenda. Lakini wewe ambaye umekanyaga siku ya leo hapo, ninakwambia wewe uko mshindi. Leo Mungu anaenda kukupa ushindi. Siku ya leo utakanyanga visivyokanyagiwa. Kwa sababu Mungu yeye ni mweza vyote. Mungu yeye ni ameweza. Mungu yeye anaweza mambo ambayo inatushinda. Kwenye akili zetu zinaisha, ndio kwenye akili ya Mungu inaanza. Jina la Bwana libarikiwe. Mawazo yako kwenye naishi ya Mungu inaanzia pale. Umepanga mipango mizuri lakini hauifikie. Umesema acha na mimi nifanye haka nione kama mabadiliko itakuwa ndani ya nyumba yangu. Acha na mimi nifanye haka nione kama taweza kujenga. Lakini vyote vimefanya nini? Vimeshindikana. Jua ya kwamba akili yako haijachanganyikiwa na ni mawazo mazuri. Probleme tu ni ule shetani ambaye anaiba. Ni ule shetani ambaye ameondoa maneno ya Mungu ndani yako, ambaye ameondoa mawazo ya mzuri ya Mungu ndani ya maisha yako. Anaweka mawazo mabaya ndani ya maisha yako.
Ninakwambia shetani hawezi kupiga upofu mawazo ya Mungu, na akili anakuwa na iko na akili kutoka kwa Mungu. Akishafika hapa, matendo yake tu ndio yanaanza fanya. Utaangalia tu, wataanza mgombanisho, wataanza kuangalia hiki kitu kilicho ndani ya huyu mama, hiki kitu ambacho kilicho mwa huyu papa, acha nikitoe niweke kitu changu. Lakini yote tuna dawa. Dawa ni magoti, dawa ni kuomba. Hakuna jambo linalomshinda Mungu. Anarejesha vitu vyenye vimepotea, Mungu anavirudisha. Ninakwambia siku ya leo Mungu atakurudisha kitu cha maana chako ambacho kimepotea ndani ya maisha yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Huyu Mungu ni mwaminifu. Huyu Mungu anatenda. Kwa sababu hali ambazo tunazozipitia sio hali za kikawaida. Tunapenda hata sisi tuvuke ngambo, tunapenda hata sisi tutajirike, lakini shetani amepoa akili zetu, ameziiba, ameweka vitu